ژێرناوê Herêma Kurdistanê piştî şerê Daeş konferansekê zanistî li hûla kungiran li Zankuya Duhokê hate bestin û li destpêkê jî senterê pişekçî bû vekolînên zanistî û mirovayetî hate vekirin û di vê konferansî de ji mareka vekolerên biyanî û navxweyî bejdar bûn û rêxerekê konferansî ragihand berdewam dê konferans û karên zanistî hêne kirin. کیما وک وفاداری بو بشکچی اکشوان کست کو درجهیا دیروکا جیانا خو پی و راستی برانبری اوی ملتی گوتیه زانکا دو که جی فرزانیه وک رزگرتن بو خباتاوی ام سنتره که وکولین مروایتیل زانکا دو که وکین وک وفاداری مبناوی سنتره بشکچی وکریه اف سنتره ارکینوین سرکی اوی کو ریسر جایان جی وکولین زانستی انجام بدتن بوارن مروایتین جدا جدا چه بارن میجوبن بار کلتوری بدن بار آبوری بیتن بار جواکی بیتن بار سیاسی بیتن مرن پی اوه کو وکولین زانستی بهنه برچاف کرن و او کشین کو گریدای ملت کرد همی باراندا بشوازه که زانستی بهنه انجام داد جلای خوبه چاودیرکی سیاسی به فرد زانید قوناغ کانی یا کاری پشتی شر داعش دست پی بکتو همی لاین هاول بدن برف قوناغین پیشتر بچن دمهات يعني بطايبت بشتي داعش دي قناغ يعني قالك ماستر هبو مكردا ودرفت قالك مازن هي بيت بياو بيت ابا وك ريكيكا كو ام هزر بكن بيكنا جي بيكولينا كو يا زانستي الريختنا كت هزر كردي دا بچيكين او خوب ددن ياسين بشويك درس و بينغابتي باكاديمي وبالشكل كي شهرستانه يعني بشيتن سردريه قال قضايا خسر اصل الدوليه اقليمي جي بكده سنتر پشکچی و وفاداری بو نویسر و روناگبیر و دوست کردان یدرین اسماعیل پشکچی هاتیه وکرن و کار وی سنتری انجامدان وکولینین زانستی و مروایتیه که ده بردوام کار لهنه کرن به آرامدی بادینان سات دهوک